Mama wakwaba aha GCN page so bidding ede adwoa searching and then the kan ya wode ehwe me a mesra na wa subscribe to my channel we are now don sa emi abe on so we ya notification and sa ne news ede betu me obenye bi atie anase obenye bi ahwe ewo GCN page ha fie ne fie page a ewo Facebook na political talk show kwa na oye wo so on the way in so ye NPP ni na emum se NDC fo so yade a eya oka NPP fo yade a eya oka se NPP fo yade na se enya okomo anim because also person the party no breaking the 8 no mo eka no eba so sanso na NDC fo so yade a enya enen so oka o kire se odo NPP party no na emum oye Ghana ni nti se enyema bi ekoso na eya obeka enye nso a obeka na fie ne fie kire se ena no ye wo Ghana hanom na NDC fo empenefo omo edi demonstration bi a omo atunedin Arise Ghana demonstration na demonstration no ensem bebre na ekoso ensem bebre na placards ne so na omo achocho His Excellency na Dankwa Kufuado Ogwanke beyo de nanado resign nanado enye sein petrol ne bo akosoro Ghana ha yenye aduane ndi yenye nsu no yenye light ndem ensem bebre na NDC fo omo ekan na demonstration na se ne yebehwa circle security cameras His Excellency na Dankwa Kufuado na NPP aban aboka afix mo krom se ne beye nipa bonefo di boni a yebehu nipa kro no NDC fo no omo kire se omo do Ghana nti omo ye demonstration no se nkrofo na omo ye demonstration no na omo disconnected cameras no omo etutu cameras na gufem ye nim ade a na omo epese omo ye these are the people omo so omo do Ghana anyway sa na omo ye wo demonstration as na video back bia na trend e wo social media papa bia na nani ne ya wotumi se papa nani hu ye papa menim so omo to mobile ebro police fo no na police fo no nso ma woni menim so omo tutu na ekobo no ana se so omo ye den a ene ye ntime nkire ene papa nani hu pa yi aye kokokokoko de betu social media na sa video no trend na manfo bebre se papa na otweara ubetine fie openi te se ubetine fie ahwe ma no ukodi demonstration we yachi a omo wi omo ma wo hwe na ukwakodi yachi demonstration no ehu hia se ebeka che aban se nyema bi enkoyie wo man mu nti onhwe na onye na nya se ubakodi demonstration yachi na wakoye nyema bi ense mfata uprenda politicians no omo onimo upra utifia omo fiu ombehwe wodako a na nti Ghana youth no ebi mu endwen commenter na amanfo ema ede efa papa na nani eseye no eho na fie ne fie TV endra oye program na ode betu dwa na o chese papa no ende o chese we nu hu yie papa se okodi demonstration echi because otine fie na o hwe ne mba anka se nani no ewo ho a eho emba asem na yenti ensem a fie ne fie TV na nkasa ede etu dwa as you here to make a system work. The system ebe work here. Fundamentals you here to make a system work and say or my money na ebe nyo bia ho information. Enti na brochire wo kom na omo chew se wo mu a omo nyu ho information illegal pe na omo chew na omo pa mo no. Omo susu se wudi akoso nyina wo no aye ye nyu ho information ti ne yembe chew. Enti moma oman bi ti se Ghana yenye nhyehyeye sa anto ho no NDC for MP for se ye de ye mpene me ka say so ma fa kira ko register aye Ghana card no abeka kire wo se mempene akoya omukoya Rise Ghana omo chichire jimifo ne abodamfo e wo Ghana nyina kwase se omo bo ma no so omukoya demonstration Rise Ghana youth ya omukototo abo e ma ba ko ani kopaye no so ma cha se ma fa de oka na nipa ye na okoda hospital na Sammy Gyamfi ne Asiedu anko no wose manu me hu se me kodi Sammy Gyamfi achi ani NDC achi esanse se mani ne efura enam se witiri kura ye nka ese wani no apro na ehim na edore moa
So we Jimia. Or no back at you say, police if was here fire, befa have no tenaka mu to coy. Now wood in a hot, say mefa, many police for back home. A buyer to a born one or two bonny. No a partner radio say no de condemn. Meanwhile, I bet you know I catch him some moon to war. Now so papa penny to say what. Obakwa kwa dwene kwan abefa so a ubedi yie wo man nim no wo de ne say why useless enti no mframa babo bia na wokọ ko gina ho afi no wani fra o beka se wanu hu a wo ka kire no we onu hu wanu hu wani na ebe pro ebe tu mimi nyank wani no apro mo a una manam afifiri mu piepie se ya e kina kwase ye bi to ha wo de suenyansa se nsehunu nye afa wo be ka kire se wonu hu so kodi Sammy Gyamfi ni ndi se chi ndi enye ne den wani no ebe frato na me twam na wani ni da komo me tia so ayi me nan se chame na me tia so no chi me nan se makejasia o fa de wo nechi ma se no e china nyame mo adwen a wo be yusu ukodi akire no e de adwane abeto wo dem e de adwuma abeto wo dem adan na mama sabi nipa hunu bi mu apeja o mo homne so mo kasa na dom nkoti o mo for what reason ukoto data go phone so a nyansem bia nu a obetie bi gisa jimifo no e de captain smart katachie sabi muwa no e de na ukotie e be de na nyansa timati na otrim e muwa we mu nsem na wutie na say Dr. Mensa Thomas Mensa waba utie papa ni speech a utimi say yes on educational on pensa no djuma on pe demonstration o kwa no ama ni t-shirt baako o ma ni t-shirt baako a na wa ma no bibi te say 20 Ghana na watodoko no ene china mama no we end this ni die so open na na ekukuni pa kra na wo de ma ni 50 Ghana obekuni sesia de ni ti abekere wo ntina me se NDC for no yenkofa NDC for ni because MPP for no de bebira e busy ye any time why de be sa so ade ase ye any time why de be sa ntino yenko han NDC for ni bi oba santo asa na meka yenko han NDC for mule for no omo de na maka no wo ma no 20 Ghana kra obekura placard na ya ma kufu ado ani mra ho say na appointees ne bebre e boni wicked bebre e undermine no bebre e didi na se yan kan kire no what you say yan kan kire no say wa appointees no bebre e jimi bebre e di nkwase aseminti no yan kirongu placard so reshuffle baby a wokọ baby a say obeba London fu am wo ho oduru wa MPP fu e wo ho de NDC fu di na mu nkohia no na mu fenhia no enwum amode kwa ne say reshuffle on se sanensa no ansa no wafiri so on se sanensa no ansa no wafiri so on se sanensa no na na do danko akufu adwe se sa wonsa no nobody can do you foko munkoji obi age unkoji obi esika the power is in your hands wona woman mutumi so munkoye directors sack yomo so ma ko na so be kwa kogu ani mu ase sack yom na obi ankotena fi yom nkokire kirade de se de na o kirade first no o teacher ni onyame abai wa dom ma ayi sabi position sanka utumi koye ni yie no aburo ni be yie nti school feeding program headmistress o se aduane na matena so me de bia boutique me town no ho na nkola ni nya aduane papa ni. Yes, me defend the MPP. Say the NT. Me MPP ninti. I love MPP. I do anything for MPP. It's MPP for Jimmy Cram. Say MPP. Eye party pa. Say we join media. Eye pa. Enye pa. Mu Jimmy. Enye pa. MPP. Ye Jimmy. Nana me june sanka 2020 elections no. 2020.